Leskovac dobio nekoliko projekata vrednosti od oko 500 miliona dinara. Jedan od najbitnijih je svakako izgradnja nadvožnjaka, naglasio je Đorđević. Grad Leskovac je godinama imao jedan od najružnijih ulaza u grad. Mnogi naši gosti su nas pitali, dobro, kad ćete srediti, ipak je ulaz u grad lice samog grada. Evo sada, za nepunih meseci i po dana, kako smo čuli od izvođača, verujem do dana grada Leskovca 11. oktobra mi ćemo završiti ovaj nadvožnjak. Objekat širine 24 metra sa 4 kolovozne trake, sa 2 biciklističke trake, sa trotoarima u profilu koji imamo ispred od petlje kod Nevene pa na ovamo, pa čak i šira za 2 biciklističke trake. Ovo je dakle početak projekta obilaznice oko Leskovca. Potpredsednica Vlade Srbije Verica Kalanović obišla je i gradilište kompanije Jura, a zatim i privatno preduzeće Bane Komerci iz Kumareva, ali i ostala gradilišta koja su posredstvom NIP-a i grada Leskovca započeta na ovom području. Potpredsednica Vlade Republike Srbije Verica Kalanović sa svojim saradnicima u okviru posete Leskovcu danas je obišla i radove na izgradnji i dogradnji Narodnog pozorišta. Ugovorena vrednost radova iznosi nešto više od 56 miliona dinara. 30 miliona 373 hiljade obezbedio je Nacionalni investicioni plan, dok je 25 miliona 661 hiljada obezbeđena iz gradskog budžeta. Radovi na dogradnji i rekonstrukciji Narodnog pozorišta u Leskovcu teku po planu, teku dobro i ja se nadam da ćemo mi uskoro moći da vidimo ono čemu težimo. Da ovo pozorište izgleda onako kako je izgledalo pre 50 godina, bude jedna od najlepših zgrada ne samo u Leskovcu, nego jedna od najlepših institucija kulture na jugu Srbije. Izvođenje radova povereno je SMN gradnji i Leskovačkom centrumu. Zahvaljujući izvođaču radova i nadzoru, ali i lokalnoj samoupravi, gospodinu zameniku gradonačelnika Đorđeviću i direkciji, ovi radovi teku onako kako je planirano i kako je predviđeno dobrom tehničkom pripremom. I eto, ja kao bivši ministar NIP-a mogu da kažem da smo ovom gradu ostavili da je priprema i procedura nešto što je osnovno. A šta je ono što ćemo ostaviti Leskovčanima? To je pozorište koje je po svim evropskim standardima, sa instalacijama, sa rasvetom, sa protivpožarnom zaštitom, kakva je u ovom trenutku najbolja u Srbiji, sa sedištima, zavesama, sa, nadam se, i programima na kojima će mnogi moći da im pozavide. Rok za završetak je 7 meseci od početka izvođenja, odnosno do 20. februara 2020.